Mbak Eugeneson Lyngdoh. Buat ada Eugeneson 4 permena AI kembali Eugeneson Lyngdoh. Bapak Hasan yang ni kena pesan Mbak Eugene. Bila nanti Mbak Eugene Lyngdoh kapal kita pun. Oh, ni berarti menjawab lupa bagi job. Ada pada kacing semuret kawe jeng Bapak Eugene, kacing E jeng Bapak Eugene, yang ni kacing IT jeng Bapak Eugene nak ta jengi kupat jeng konstruksi, konstruksi tak ada ngi kut semula. Dak kacing E ni penjob Bapak Eugene, dak kacing E kacing semuret. Mentah ada Bapak Eugene job. Bapak buka boleh nak kemampuan konstruksi. Buka ban pentiu ya kamu pulang kursi. Kumba boleh ipa jeng I input din bat inangnya tray kamba susu. Kata orang yang kacing roy jeng par. Tak kampu kumki dia. Kita kebagusan deh ke sport kowe bagi kun semla. Bat beroi giwe ki bentar nam tak hidup suk hirang li kumba juong ipa dan impet imkit imba hirang li hiduki hidup suk. Kata hi. Kemudian jaki school jaki surat ke baiklah. Doi badang la ada pemusah ingat kun Eugeneson sim ke bentang jeung iman pendat di baro ke bae badang sana. Yang dari Vipat sama kan tadi ke Vipat Mbak Eugene oleh anda mau pulang. Kibun ke ke coba orang le gomba Eugene di Sibakha bat nga kibun kikam ke bae madang idang si iklan no te kadang sa kan. Te kita kan first and foremost ke bae Eugene dan le. Vipat kini kejing job kawan kini kejing warak ya kejing job kolong ba kejing I jumpat ba hi yo yai madang jingi mo ba Eugeneson te menta kejing I jumpat ba ye kipa tunjur yo kun tak ada warak ya kejing job mau pulang konstituensi to nam tak setiap par ke buka boleh Mbak Eugene to kata din nama pulang tak setiap par ke buka ba nak kata setiap ke ba Mbak Eugene le ke ba ila tu bele bat in sepen idak kam ke be le Eugeneson Lyngdoh